وسلم. صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا الأولين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج على المسلمين. اللهم يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. اللهم انصر إخواننا في الصين. اللهم انصر إخواننا في أويغور. اللهم فرج عن إخواننا الأويغور. اللهم دمر أعداءهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تغادر من الكفار الديار الله من الأحد يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kardeşlerim, Kitay'da Müslümanların, Uygurların incitip durar. Ya Allah'ım olanı incite Allah'ın ozanı başına gayrısın sal Allah. Ya Erhamer Rahim şu an incite Allah'ın barına salamın kurşap. Ya Erhamer Rahimin, Ya Kavvi, Ya Allah, düşün kudretin kok Allah. Şu an incite Allah'ın yeri bulan tenet Allah. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, Uygurlar Müslüman kardeşlerimize rahmet Allah. Ya Erhamer Rahim, biz oğlumuzdan komik yetişip olmaya biz Allah. Ya Erhamer Rahimin Allah, olan avru yollarına sabırlık ver Allah. Olan aşk olmalarını toydur Allah. Ya Erhamer Rahimin Allah, olan yüreklerine sabırlık sal Allah. Ya Erhamer Rahimin Allah, senin için seni dinin sahipçiler olardan bulma nasip et Allah. Ashabların yoluna orgelleri şahit edip kabul et Allah. Olanı usuna düşülen düşmanlarını yer et Allah. Olanı usuna düşülen olan düşmanlarını yer et Allah. Üçün kudretin kub Allah. Ya Allah. La ilahe Allah. Biz Müslümanlar zayıf bize Allah. Dinimizde usta bize Allah. Bize öyle Allah. Bizim olarsa bizim akıbı günahla tutma Allah. Müslümanların parçalarına birlik olup Allah. Senin yoluna kayıtmaya nasip et Allah. Osal Müslümanların zayıf Müslümanların zulmüçü Müslümanların hakimlerini Allah. Ozanı da yer et Allah. Adilli parçalarını üstümüze sal Allah. Adilli parçalarını Müslümanların bir ettiğin parçalarını üstümüze sal Allah. Üçün kudretin yetişe Allah. Bizim kolumuzda sağ oluğu yetişmeye Allah. Dua bizini Allah'ın oluğu yetiştir Allah. Olanın düşmanlarını dünyanın ahiretinden bombalarına bekleyen dua etip Allah kabul et ya Allah. Ya Erhamer Rahimin, Ya Kavvi, Ya Metin. Ya Kavvi, Ya Metin, üçün kudretin yetişen Allah'san, aşığın çıksa bek aşığın çıkan Allah'san, Müslümanların yeryüzünden misillep dura Allah, misiller Allah'ın ozanı misiller Allah. Ya Kavvi, Ya Allah, Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya Kadir, Ya Muhtadir, Ya Muizzu öğretigen Allah, Müslümanların öğret Allah. Ya Mudillu enişetigen Allah, kafirlerin düşmanlarını yeret Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Garacı olanı götürgen mislinden tileyiz Allah. Bizim miyiz ayıp kullanı, günahlı duaların kabul et Allah. Senden gayri bizim baş uğru yalvarma tilame hizzet yok Allah. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeten inneke entel vehhab. وَجَعَلْ اللّٰهُمَّ آخِرَ كَلِمَاتِنَا نَفِضُهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَبَّلْ مِنَّا بِجَاهِ الْمُصْطَفَى وَبِحُرْمَةِ سِرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.